Chakem langut kinong lute trok hatai lom chnong East Chantia Hill. Kipulit ke East Chantia Hill District menin kemet arndu terik haden bakilayo jingtim. Padon kibalute trok hasurok ba NS06 haki benta badang depet haka police station lom chnong. Kine kibriu ki don langut. Kilalute ya kawe ke trok dakaba kitu ya ke mobile phone bat kapisa jong u driver. Kipulit ke lom chnong police station kialet mar senjok jingtip ya kene ke jingjia badon kinolute ki balute hasurok ba kumta kila wat gila thu ya kine kibriu hadin tangkat tu kan kenta kiliok kem ya kine kibriu rengkat bat ka kali taxi alto 800 kaba kine kinolute ki pendon kam balayo biang ru ya ke mobile phone bat ya ke poisa sahaja sanspak tengka kine kilaingut kinolute kidei na East Chantia Hill hi Batla Subaru bakine ki juk hi kibriu baki don keti hakaban lute ya ki wepat ki kali hagi por bala dep seden. Kene dai ke kerteng bat ke chnong jong kine ki laingut kinong lute. Uwe udai uar sutong na ke chnong nong sning East Chantia Hill bat uwe udai ui rembai na ke chnong rembai bat uwe udai uar parngap na ke chnong sutengah. Tang ta ku boleh cibun wat klet ban subscribe.